bayağı olomon konfet bilen olom bolan konfet oşop kalat ekan. Açıp da koyuyoruz. Mundagılar endi Kudagılarga analıktan sebet qaysı hurmatly ejeler görsötüp koyuңуздар, anан жаштарга кайсы себет görsötüp koyuңуздар. Ал эми союшу барбы жокпу ал нерсени бир айтып коюңуздар. Ana kamukanın aldığında eceler sen narakçı beraber cıl olasıdır be. Kamukanın aslında ece. Dostkan tasla koyup durarız. Oldu. Belki çekirdeğe Kudağı'yı sevdikken soyuşu var eken tuğanlar. Nasıl sebep cengelerdi kim iken? Cengelerdi ki Jigitler yaman atırgan sebedi. Gelingizler, Kudağı'nın sebetini alыңыздар, şunları cengelerin sebetini alыңыздар. Azat'ın dostlarından Jolo başçı var mı? Sebetini alыңыздар. Gelingizler, Azat uluğuzun atınesi başlap kelgen Kudağı'lar cemaat sebet alыңыздар. Sebette kim qarayt, sebette neyleri canına gelip koyuңuzдар. Buna şu küçük dağı sebetke koşup verilmeyizler mi? Vallahi tişbegiler. Buna şu küçük kim tiyse küçük bolup kalsın. Hiç gerek yok. Buna canavar dese. Buna sebet alыңızдар, hurmatly sebettin neyleri, sebettin canına gelip koyuңuzдар. Sebettin akçası az bolsa surаңыздар, көп bolsa kaytarıp beriңizдар. Buna şu nesene bir eski alıp koyuңuzдар. Var mesela akşam ile çiçilbeyt oşonduktan Kudagılar Kırgızdın muşunday bir sebet sattı. Azimi olup diken şu nesene gana oldunup koyuңuzдар. Sebet alыңыздар. Vakti getirmesinden Jolo başçı var mı? Sebeti alıveringizler jaşlar. Ay barak geldi. Buna ki Kudağı'nın sebeti, Kudalardan özünü yesin taptı. Ana buna eceler, arkada cıl olasıları mı eceler? Kudukta su çıkarıp kadar karadılar mı? Sen arkada cıl alınızlar, şeydiler gel, özünüz baş bol peka cıl alınız sırar için. Ay barak geldi. Ortalıkta tasmağa tat otkan jigitler gana kalsın, kalanda çekerek çıkalınızlar sıranıç. Bayrak geldi. Sebetli bergenlerden alganlar da razı olunuzlar. Жақшылыққа sebet жасаңыздар. Rahmat. Mındagыздар. Azаттын sarpayın koyuңuzдар. Azаттын sarpayın koyuңuzдар. 2 жашты 5 minutке biraz alsırak oturasыздар, biraz жanaштырып koya beremiz. Sarpayın giygizesizler, ana men gelin balanın da sarpayın sazlap tura berіңіздер. Arkasından da katar ele sarpayın giygizesiniz. Eki jaşıkka ayını boyunca jenge olup çıkıp algan emes mi? Jengeler jaman көп. Mesela bunday 1-2 balla barsaңар, kээ жерде айтып koyuşat da баягы Kazan başında kızmat kılıp atқан jengelerle koşulup aralashıp berет да, анан эртеси күнү ЗАГСка чыкканда кече кыстырмайды алып алган мен чыкпайм деп тарынгандарды көргөнбүз да. Ошондон biraz алысыраак болуңуздар. Бара келди. Азаматсыздар, мынакей жеңелер азаматсыздар. 2 жашка бирдей сарпай кийгизе баштадыңыздар. Кыргызда жакшы сөз бар го. Sarpayın güzgö jetsin, özün жүзгө жет дейт. Күздele келип калды, 2 жаш sarpay эмди күзгө жетсин дагы, 2 жаш жетелеш жүзгө чыксын дегендер чын жүрөктөн бир алакан уруп коюңуздар. Мынакей, Кудай буйруса, Азат менен келин балага кышкыга сонун sarpay болду. Өкүл атадан көмүр келсе маза болот кышында. Sarpay кут болсун, өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Bana 2 yaşka kızmat kılıp sarpay giyizip atkan ecelerden jengelerden dağı ömür uzun bolsun. Azatка sarpay giygizildi, jengeler sağ usturaysa durup başladı. Azamazlar. Gelin balaga sarpay giygizildi mi? 2 yaşın aldığındağı paketleri sağ çekeraka çıkarıp durumuzlar. Kevirimday zeri güçlü insanlarımız var da şu pakette aylanıştan zeri gibi kıstarmaya koyacak da.
Akçoğlu'nun jaraşıktı salını, kelin geldi bari turap kumanı. Barakelde, rahmat. Gelgenizler. Qoңырдөбө айыл округунан келген, Куда баштап келген, Шайдылда Кудабыз баштаган жамаат. Келиңиздер, кыстармай кыстарып коюңуздар. Баракелде. Негизи сиз нар жагына кыстардын нар жагына эки жеге мушташып кетпесин. Ана жосонун кылдыңыз. Bundan 3-4 yıl murun bir ağalısında Giyovanaga bütün 1000 so'm kıstırsa iki jege muştaşıp keteyin жаздаганда. Акча деген жаман ошондо. Мына ийилип аткан жаш балдар алып койлачы тугандар. Заманына жараша Кытайлар ар нерсени чыгарат үчүн жаш балдардын гана бир аппаратын чыгарбай атат да бездик кое турганчы мына тойлордо, ресторандарда. Баракелде. Тугандык турпат алтында бекерин айтылбайт. Мынакей Азат уулубуздун чоң апалары, ağaları, tağaları, bir tuğan ağaları, bir tuğan jеңелери, тайежелери. Өкілет анатынан да koyarayım mı? Gelingizler. Anan, aytıp koysun nesi, Azat'ın tuğanları şaşpay, öçütmenen barıp kıstarыңızдар. Seni degende Azat köptögen toylarda kızmat kılıp жүрген, oşo neseni bilbey kaldı деп жүрбөңүздөр. Men 1000 so'm tüpek kısarsam kameraçı tartpa koyup disten görgön jokmун debеңizler. Oşoндо şaşpay, öçütmenen barıp kıstarыңızдар. Anca tuğandar, at olagan жерде tukkalar, 500 so'm 1000 so'm bolsa koyuna kızıp koyarыңыздар. 9 күнү çay içeriz Azat ekөөбүz. Barakelde. Жеңелер, қалпақты біраз түздеп қоясыздар, Barakelde, азанбастар, чичықта чықырған камаз оқшап қалды да, ошондо айтқаным. Barakelde, барып орыңыздар. Негизи ар бир тойдо жеңелик стажды аткарып жүргөн стажды жеңелер Гиоранын сол тарабына тура демиш тугандары. Себеп дегенде бардык тугандар оң кол менен кыстарат да, ошондо сол жактагы жеңе көбүрөөк иштейт имиш. Ошондуктан оң жактагы жеңеге, сол жактагы жеңе бираздан кийин закат чыгарасыз. Barakelde, азанбастар. Мынакей атына заты жарашкан жакшылык улубуздагы Азат бир туганына эки жагына кыстарды. Жанатан бери чай дегенде секим кыймылдап аткан жеңелер акчаны көргөндө жаман эдес кыймылдап беттерине кызыл жүгүрүп. Barakelde, өмүрлүү болуңуздар. Тең көргөндө теңир сыйлап тур дейт. 50 сом кыстасаңыздар да эки жакка 25 сомдон бөлүп кыстарыңыздар. Кансыдагы бир туган кайнесе да калпагын түздөп азаматсын. Анча-мынча майда топпай калгандар 1000 сом кыстары 500 сом ала бериңиздер. Ай, Barakelde. Manastан чубак кембекен, чубактан Азат кембекен, Азаттан Азаттай болгон достору кыстармайды кыстарып кое бериңиздер. Açapsan atmıktasın alıstakkan, Arçakta azamattar kalınca, Sanmagan çöküp ketip büt karanlık, Sanmattığım daraylardır alışacaktan.